Montate rega na ko hamba ka muka ko na marua ko ni ngabono ere change sokate kwanza muka ko yon komoe no munyani intigirango muka ko na kunywa montigiranga na kobo na ro nusite ito kangati mbwati asemenyete Usawa na ida hiyo. Abangina aba. Ondeta ko ngaine ngomuga ko no munyamurwa, mungaine obukuma bwa baro kwa mukunyo kabaka ka mungaine. Ata ke toito muga ko era ate ke muga ko abane biya. Ata ke toite. Ondeta ko ngaine uite muga ko baba kisari mitu jimbu mitu. Muga ko ito ko nyo muga ko ngu yuri inde pi. No ri kenye ki bato ko nyora. Get the point. Take a step forward. Baba wetu aliye juu mbinguni, tunakushukuru tena, tunakupenda. Imefika wakati nimesimama mbele ya watoto wako. Sasa neno ambao nitaenda kuleta liziwe langu liwe lako, katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Abana banyasaye, ni huzuni kubwa sana, kwa sababu mtoto Esther naye alisaliwa akaja kwa dunia. Sisi kama binadamu tukafikiria hisi na taendelea kukaa kwa dunia hii. Kumbe Mungu alikuwa na mpango wake. Kwa hiyo mpango wa binadamu huwezi kuwa na mpango wa Mungu. Mama Stella, nikwambie kwamba Mungu wako na mpango wake na sisi binadamu tuko na mpango wetu. Sasa mpango wetu huwezi kuwa kitu. Mwenye ako na mpango wako, mwenye hako na mpango wangu ni Yesu Kristo. Munatoka rastaiga kera yomo Nyasaye na watu murubulioe. Kera yomo munura, God has a plan. Mungu wetu ako na mpango wetu. Ndio sababu tunasema kwamba Esther ametoka. Ameacha Ben, ameacha Stella. Tunaomba kwamba familia hii ambayo imeachwa tumeiweka kwa mikono ya Mungu. Kwa sababu huyu Mungu ndiye anafanya kila mtu hawe hai. Omanino tugusaba nero okora kila muntu abe moyo. Wantu mwana mumbasa nkora kona banka bara iguna barabo. Nero okora muntu abe moyo. Nero okora tokoyana. Igo twale gusaba mwezi na mura. Tunaamini yule ambaye lala akiwa kwa mikono ya Yesu Kristo. Ninaposoma kitabu cha Revelation 21 verse 4 tuanzie verse 3. Kitabu cha Ufunuo usina moja tuanze fungu la 3 inasema hivi. Ufunuo usina moja fungu la 3 inasema, nasemaje? Ya 3. Nikasikia, ngoja sasa. Ngoja sasa. Nikasikia sauti. Sauti ambayo ilitoka mbingu. Na hii sauti ilikuwa na maneno ya kusema. Sauti hii ikasema mambo haya ambayo yanayofuata. Akasema hivi, na sauti ambayo inatoka mbingu. Akasema kwamba binadamu wanakaa kwa dunia hii. Binadamu wanakaa kwa dunia hii. Oba menyo wa mwanya bantu. Nigo bara sensei. Abayasa mama. Soma tena. Nkaigwa riogirinene rikorwa tekerogo kia ikionene bateba. Akasikia sauti inayotoka katika kiti cha enzi. Sauti ikatoka katika. Sasa sauti hii inasema nini? Rora abamenya
obumenyo bwa Nyasaye nigabure amo na mwanya bantu. Basi makao ya Mungu wetu yanakaa na binadamu. Obumenyo bwa Nyasaye nigabamenyete n'abantu. Basi vile tunakaa hivi, tunakaa na Mungu. Vile tunakaa hivi, Mungu wetu anatupenda na anakaa na sisi. Basi vile Shetani anaona kwamba Mungu anakaa nazi, basi Shetani analeta shida. Shetani analeta kufuruga watu wake. Naomba kwamba huyu Shetani, vile tunakaa na Mungu, hata kuwa na amani katika jina la Yesu. Amen. Kwa sababu Shetani huyu anataka vita. Kwa sababu unajua Mungu anapenda kukaa na watu wake. Mungu anapenda kubariki watu wake. Mungu anapenda kuwapatia watoto. Na Shetani huyu naye anaona kwamba watu wa Mungu wanaendelea kubarikiwa, naye analeta shida. Mungu huyu Mungu atakaa na watu wake, na watu wake watakuwa wake katika jina la Yesu. Amen. Iwa omuninge sai namenye n'abantu baye, n'abantu abaye mbamenye na Nyasaye goika kare na kare. Na Nyasaye monyene nabe amona barabo. Iwa eke tule muninge sai, eke tumida muninge sai niyo toko nera kumenya mwanentwe kare na kare. Tunapokaa na huyu Mungu, mulisikana tonsa, tunapokaa na huyu Mungu, basi Mungu wetu atakaa nasi. Anapoendelea kukaa nasi, hata tukiwa tumepata mauti, hata tukiwa tumepata shida, hata tukiwa tumelala, hata watoto wetu wakilala, wamelala wakiwa wamekaa na Mungu wetu. Nyasaye oita komenya monentu ekere tu amenyire monere, ekere tu mwanjiri Nyasaye oyo niga komenya monaye, niga komenya monentwe, ekere amenyire monentwe nebo burwire mbwacha, neba makweli nacha, nebo muntu nakogecha, nebo muntu nakwanga, nebo muntu nakoretera makweli. Muna abantu bagatogetete, muna abantu bakoreta makweli obyo, mbago itasidra Yesu. Kwa sababu gani? Huyu Yesu, huyu Mungu anakaa nazi. Hata ukileta magonjwa kwetu, sasa utaona kwamba nimelala, wewe utafurahi kwamba nimelala. Wewe utasema fulani ametoka, wewe utasema mtoto ametoka, wewe utasema kitu hakuna, lakini kwa Mungu niko na kitu kwa jina la Yesu. Ane diganta ya mwigwi. Na woko igubu yanga na leo ndiye mitando. Na woko igubu yanga na akure. Na woko igubu yanga na wanyoni wa kongu. Eya egoka. Igate baiga. Huyu Mungu oyo maneno ito niga akomenya na intwe. Heke tu amenyira monere. Igo komenya muri Nyasaye. Na rama kweli na acha. Nigo korara karamo naye. Kwa hivyo tukiwa dunia hii mbaya, tukiwa dunia hii ya shida, ambia Mungu akae ndani yako, na wewe ukae ndani yako, na wewe ukae ndani ya Yesu. Basi huyu Mungu atakusaidia. Wakati watu wa shida wakileta shida kwako, wakati watu wa mashetani wakiwa na mashetani kwako, huyu Yesu atakutetea. Hata ukiwa kwa maiti atakutetea. Atokea atakutetea, kwa sababu ndio tunasema kwamba ukiwa ndani ya Yesu hata ukifa utalala, Yesu akija utafufuka.
na araja mangana ko matebi abana kaminto na arajo ikabono go chande gitibuza kona kubekira umuntu emako buza igo chande gitenda mu buzu buza igo chande tubate emako ya buza emako ingo guikire emako bwate go tabwane buza nyasano aramo na nche makani ya buza bwa ndamamu ya buza uri kuna komogore uje bwane buza kuna komogore bitwa byane buza kuna komogore ngombe yane buza noraiteramu baba noraiteramu muzaje noraiteramu baba je kwero sera none mwa Yesu mwoni wese mwoni wedi iwa Nyasaye gari ireiga nwameta sabantu bae naye guguite gokomenye miyaye nebo muntu nakobekire gintu kwari gwakwa nigogotumuka unaongoja kurutwa Yesu mara ya pili na Yesu akija utafufuka in the name of Jesus. Sikia nikuambie ile chuki ambayo uko nayo kwangu nayo jandikiti ngogo tuli busa miaka itereka ngumire makere busa miaka itereka ngo jande kono beke yange tali ko kugwenera aya ni jobi mete oyo bi mete no yo yes haleluya. Sikia sasa nisome fungu lingine tena. Hiyo ni ya kwanza. Nimesema kwamba tumpende Yesu na Yesu atatupenda hata tukilala, hata tuambia pumzika, siku yangu nikirudi mutafufuka mutembee na mimi milele na milele. Ya pili nasema hivi, hiyo ni fungu la 3. Ya pili nasema hivi si tulisema musiende ya ine tuko Revelation 3 21 verse 3. Nataka niongezee fungu moja hapo, 2 Chronicle 6:18 inasema nini? 2 Chronicle 6:18 naki mangana yebiro naki kuswali mangana yebiro 2 Chronicle 6:18 inasema hivi, mambo ya nini? Ya nyakati. Asante sana. Nikikuja Mombasa nitasema Kiswahili vizuri, nitajaribu. Mambo ya nyakati 6 fungu la 18. Yawa tabaiga baba kumbuka. Yawa tabaiga. Koende. Ine. Gaki. Baba soma buya. Nekene. Anyasaye. Nonyale komenya. Amuna mwanya bantu. Sense yebive. Gaki chaka buya kitale. Chaka buya ngumwiwe. Koende. Ine. Ne. Nekene ngaye Nyasaye nonyale komenya amuna mwanya bantu. Ni kweli wewe Mungu utaweza kukaa na binadamu kwa hii dunia? Igoro na igora ale mono igaranza wasidi essence karanza. Sikia vile Biblia inasema, ni ukweli wewe Mungu ambayo naye kaa mbingu utaweza kukaa na binadamu kwa dunia hii ya dhambi. Basi sikia sasa, naomba limongo isabelekati yake kwa hiyo nduga. Sikia sasa, kwa sababu tunajua Mungu anakaa mbingu, tunajua Mungu hawezi kaa na watu ambao wamekaa dunia ya dhambi. Kweli hekene Nyasaye
nami ngino muntu okoloka n'omunyabibi Yesu gakirita abanyabibi kurabwatabo Yesu gakirita abanyabibi oyo kobori oyo nori okumanya ng'a ta Nyasaye ta komenya ase kwambuka ekenge kwambuka korokana ekenge otuori akorokana Nyasaye oyo muyaiga ta komenya igo tere tukomanyire ero iga Nyasaye iga atirete bari ababe na bari ababe nabo Nyasaye akomenya marabarabwa bari ababe baitabire Nyasaye wale wabaya. Wewe unaona kwamba huyu ni mbaya kwa Mungu, yeye anafanya mazuri kwa Mungu, yeye anampenda Mungu, huyu Mungu atakaa ndani ya huyu mbaya. Ente kutukubuya turaigwa omuntu nali ayokuriria kwara muntu oyo noreke nitakonyora norokobyoka takobyoka na Nyasaye atakomenya asali kuramanya iga kitu ambao Mungu Yesu alikujia ni wale wabaya, akae ndani yao, atawafanya wazuri, hatawafanya kwa binadamu, atafanya yule mbaya hawe mzuri. Wewe unamuona ni mbaya, lakini Mungu anamuona ni mzuri, atakaa ndani yao. Yangara yasema kakisara iwe ndagabu ya utuori iwe umuntu naro jairi umuntu naro koloka no tabe umuntu naro koloka no taise ndikini yose Nyasaye uyu tugusaba igagoteba iga abantu mbakora tulikende lakini ya inore ntasi Nyasaye no mwagithe Nyasaye no mwegithe Nyasaye abantu bakoroka ricara abantu baroka tubwene dikende na bwa batoteba iga Nyasaye uyu igakomenya asa abantu no bari twene no batubwa dikende onye kumwati Nyasaye nago nchoro begete zete Yesu. Sikia sasa fungu la 4 linasema hivi: wale ambao ulikuwa naona ni wabaya, wale ambao waliolala wabaya, wewe unasema wafai mbele yako, ni sawa, hawatafaa mbele yako, lakini kwa Mungu wanafaa. Mungu wetu bana na baba tawo utaise ni subusubu wao, lakini asinya sai nagiale mununi haise ine orali umuntu uyu orali igo amangana Nyasaye wakora. Fungu la 4 sasa, Revelation 21 verse 5 nasema hivi, 21 verse 4 mwanga watu kwe watu kwa bike kobi bike tata basi wa nati nikuruliriga asama si abantu baye. Nyasaye nati nikiririga korwa sabantu. Mungu huyu wetu atafuta majozi kutoka kwa watu wake. Basi Esteri amelala, vile amelala, Mzee Benson analia sana, Mama Esther analia sana. Nataka kuambia Mungu peke yake ndiye amesema kwamba yeye atafuta majozi yenu, kwa sababu Esteri alilala, kwa sababu Esteri alilala. Kwa vile Esteri alilala, siku Yesu akija atawafuta majozi, hatamleta mtoto, hasema kwamba mtoto wenu halipumzika, hakaongoja siku ya kurudi kwangu. Wakati huo watu wengi watafuta majozi kwa jina la Yesu. Stera baba mwaka Benson hekere Yesu araje natinya mariga haya ino umwana ino kurukwesta oyo obeiro kurara oyo bwa umwana omoke kangane nwaka utiria saba na bandi kangano hale gukwa kale saba na bandi akogosori bono tayo pi bono ntoko morapi egento nare ko manya abayibori aba mwaka Benson mulizo minto
omongina Estera nale kwa maninga Yesu ngo chali bwangu muna Yesu ngo cha bwangu omwana Esteri ngesora mubukie nande muna akumubokia abantu mbara batenda mwa aba Esteri umuntu nkomanyi abantu mbara batemba ko nana batika abantu bane Mombasa moigwa abantu mbara batemba ko bande bagotanga tigakera manyona nere tiara getumira nale gogote Esteri umuntu poa mwako mulise umuntu poa Yesu ngo charne kewa yakana kare Yesu ngo charabo kyomwana oyo iga ekerara muboke abanyamoko muchandike abanyamoko timeteke murata bari tukerio igo nale gosaba more mererie asetre Yesu teba ngana jima takiata jima amakweri kadanga makweri takobao hatutakuwa na mauti tena nonyang'ake hatutakuwa na mauti hata kidogo nonya nokwerumia nonya nokwemi ngokobo gosokorera korera ngokobo gosoborombo ngokobo okobao ekiagera mang'ana yeritang'ani aikire goeta wanaigwa ngakie mechano nechere abana banyasaye mura hatutakuwa na shida hii tena mwenye naweza shida atakuja mwenye atafuta machozi anakuja hatutakuwa nayo tena hatutakuwa na mambo mabaya tena uliogo cha gototinya barigango cyane otuliririya asabano ngura baturuburu asabano mechane ngura bero asabano ngura tumane tuli asabano ngura ramane tuli gagocha kuramana ngokobo gagocha nono gusikubule mongokobo kuramengere tuli mechando bono iga mechando giri mingi muntu kono bagurwa otacha asimeke bya bimere irinda abaye bali ahito bwati bana ane gisezo bwate lero bwata abana nainda abanoru abaye barabuo nere barabanu abahomba likende ere tigara atacha emechando Yesu ngo chanko hereri nale okumanyika muno tegereta onze koboyo mobo obwate amako Yesu montundi ebwera sati onze kobo bwate amako ebwera sati baba wese musaje bwera sati oyo bwate temoko akolagira byesana anda botete anda nulite nayura chandikine moko uchikomorinde ene kuwanyuka uchikomora machana kotirenda tigana gotora naye bwereterete emoko taga sobekire bana bahokiage enda mwemwe tasomi bana bahozukuru enda mwemwe takora gende buo nale gokomanye na mwemwe iyo naye korentere chieri sengune kulunga gedi chieri sengune Tejigoite, ekera na bwate moko. Tejigoite. Akalo mwana bomonto, ole sukuru. Kwangake, aba pulenda gaende sukuru babo nuri. Na kale sukuru bosina ko abana liali. Nale sukuru ga. Itali amako bagi. Pulenda ko ndo ko somo ko simpa ka pulenda ka somo ka korosa ka goteka karete. Omwana uri gacha oga no mukungu. Oyo. Aba bahikiro. Aba oziro bara ba ko kunyeme ko ngonto. Ba ko ngusa ko jimyuru. Abegete ke jara ko nyudi ba ko liye ndagera ebintu mbira ko beke jimyuru. Emyoro yale ngo soko yanira na ko soko bojabu. Bono bojabu na bwa ko beke myoro. Nona baga kamba ya bako beka. Baga beka maraba. Sokera asoke jimya sokeru mongo. Sokera kabisa ngano wara ko musanga. Emioro tate abege tu ko ya nerua. Ngie ko beko. Baga ni mokumya. Waga ni ngode kidogo. Emioro ya abege tu ko ngege. Ngie ko beko mokora. Abogoro
Musata ko ba ngabuli mwako ngiko bono sokota ko muna oyo ko ni wana igwete nkuri lakini kurakura ane ko ndi kurakura kurako gendi andi agaba imwe gwato kiripi abaka inungu boli iko mwe gwato mugena nalo kunyo basakota boli abangina mbalo abangina bakunywa abakora boliya ensegenembe bana anyo mongi no konyu no mwako konyu bana tabauti kiero gesana na kwambuka no tuoli igo Biblia hata banga Nyasaye itore iguru ekero karache abantu baye bararete wari nemechando mbabu barabegenwa mbabu kuwasetera Yesu igo ngana ko manyega oyo Nyasaye oyo ro mwene si Nyasaye neba kwarara basani baye mukumya mwataba ngotumokire bakugorena kwa Yesu ya kabere nakare Yesu agocha nakumubukia togenda komenya monere gwika kana kare mbari nayo gusabera imbari batigarite mumata abatu atigari menya abatu atigane abatu tigari tabo mukatana mwana beto twaide no marembe no mata bokuruga onyo no muntu ko athetheje ne baba tenang nakinyugwete kwale gongwana ngaki kwale gongwana nyugwete ko inje muntu bago de mwako kunyune chago cha kunywa ago cha kamana yana some kubungo kam asome kama tin chimange mane ko bate kin tekit iwo na ile ketaba ndato mo ta some le kuwa se kitabu kurunga Isaya esi ngobere Isaya asome Isaya na isetu egento Nyasaye kongo kya goteba monene Nyasaye nasirie ama kweli koikariri kale na kale ngorasi ama kweli ate na badeni ngorasi ama kweli kobori ndi baona banyamesira nkobori amubwate mesira amubwata mariogo amubwate tingiti nyumba monyale ko siria makweli banyamesira kobori ndi nyemura abanyamete abanyamariogo abanyamesira batugete tingiti nyumba bakogongia bakakajirongori kobabori ande monyale gosiria makweli akirigaki bitombira abantu mogweteka birabaite biragere nkaya esire pi biragere abana baba bakibarimo oji gojo ngitiro meto mwane koreteriete bitombira mogweteka bitari ko bakonya bitayo pi oragere abana baba sari gusi bakamenyete tikora bango kora itaba kagizi kora ebintombire muri abantu muri abana baino mbanyoro bamenye mbakonyora ebintombire muri abana tunda tubagani bayigwende kimugwana bagani bayigwana ebintombire babora aho bwerendera goji tamenya tibone yo agose yukere rituko gasari woka aho jigogira kya mutubura o jigogira kya uruka aho jigogira kya uruka bana ko maso kigere kirari iguru kinale ko batai mwana ko abana ka abana baine Yesu ne ro abali ndo kakana kare kakyo mwana uraseriwa nakya ko naseriwa mwana tamete magozo kaniyo tukiri kabege tembe bamagiga abo taranero abege to mugukembe ba muko abege to bakenya abu muguko omwano korera no tagwa jaga kembatize zeko yani korera igwa oyo rasi ya makweli weka ningo
Nagiaja bana sobang. Natinye mariga kurwa samasyo y'abantu bose. Nasirie ogochaywa kw'abantu bahe korwa asese yose. Iwa. Bomone natebire. Tiga moiwe. Naende nkiara asirie. Nkiara asiri moigwete. Engentonja ete. Naboka kete bonza komeka bakomalia. Engentonja ile. Nabo yaka kete bonza okutara komalia. Ebintu ngo chenjire baba. Ebintu ngo jo kabire munoka kete. Aye. Igo kangete echo ya magoma. Nero ko to korre. Nero. Engenjo go te baka nganya bai. Amanda shuka te birete. Kichwa ko ga no ni choti mwaye. Bonda bantu bane baka jire cho bitumwe. Nero ba te pamane. Mbayo. Ngoba chenji baba bo. Abantu mbe baka sabira abantu chia ba jira bako. No dia sabe yanga omo te nga yanga ane nene to be como suri. Mbayo. Lakini yako sabale. Ngomo chenjia. Abantu mbe baka sabira sani kana baka niba jire. Ni yole sani na masikani ya sikiri sana. Toate kama nyoka mwenere. Etu kuyi sani. Twa yete ni sonoguru. Kana twa yete sonoguru. Twa toate kama twa iru sani. Mamu ne okumboro bakumo bekaime. Oire maganiru. Ta ojanga na inu mugwa tisani. Baba. Oyo wotako nyasate vaiga. Anakuja kubadilisha. Wale ambao hawana uwezo. Wale ambao wanadauliwa na binadamu. Mungu atakuja wainue kwa jina la Yesu. Naomba Mungu atuinue sote. In the name of Jesus. Abiru. Ene njoja ile baba ngamuga ko na maruwa ko. Na maruwa ko ngoko na weta na wesa muga na maruwa ko. Na ya ko. Na ya u. Ngamagungo yo. Era na mandasi ako ni. Muga na maruwa ko. Na ko nywa. Linda ngumuga ku. Urati yango yone. Oyo ni ngesa na me tenga ke karusha maruwa imunwa. Igo nyasa oyo ni goro. Na bwato mo yo koro moto. Montate bete kana ko hamba ka muka ko na marua ko ngabono ere change sokate baba kwanza muka ko yon komwe no munyani intigira ngo muka ko na kunywa montigira ngana ko bo na ero nduzi ito kakati ngwati asemenyete Weso na ida hiyo abangina aba onde ta ko ngai ngo mga ko no munyamurwa mungai no bukuma kwa baro kwa mukunya kwa baka mungai ni ata ke toito mga ko era ta ne mga ko ara bia ata ke toite onde ta ko ngai ne uite mga ko baba kisari mitu jimbu mitu mga ko ito ko nyi mga ko ngu yuri ndi pi no ri kenye ki bato ko nyora dia ndegira ita Nilikuwa nasema hivi. Wacha nisema kitu hapa. Na atikira bagania tamba sana. Wacha niwaambie. Sasa nilikuwa nasema hivi. Hakuna mtu atakwambia kwamba mama, hakuna mtu akwambie kwamba wewe eti mzee wako anakunywa pombe, huyu mzee tafuta njia umpatie ugali wakati amelala, asubuhi ikifika useme kwamba ulikuwa unakula. Mtu asikutanganye. Huyu ni mzee wako. Wewe mpatie chakula kama mtoto. Linda huyu mzee kama mtoto. Hautapata mzee mzuri kama huyu. Hakuna. Hata ukitembea hata ufike Mombasa hakuna. Tayo. No ligia kitaka kama kiyo. No ligia. No ligia omana ni kama ni yaye. Ndio. Ngenda kusumbua ndio. Munako kuwa na kulwali ndio. No ligia. Ngamono tiga ngomosaja tiga sumbue. Hey, omosacho yo. Muna kurusi sobo. Ko bulimo. Paka none chu akunyiti. No ko ene ororo.
tokonya musacho ndi nendo musacho yasetere Yesu. Amesema kwamba atakuja kutoa madharau yote. Mwenye atakuja kutoa madharau ni Yesu Kristo. Iko Yesu Kristo ngojale. Obo jale buli omuntu abwate bode bwo. Nkoera bora setere Yesu. Muna bakoera. Uri ogo chaete nande musabira abe moyo. Ara muninga sao kole bikone. Musabira abe moyo. Tunasema kwamba yule mtu ambaye anakuonea wifu, muombe hawe hai. Haone vile Mungu hatabadilisha familia yako. Toba sawa sawa mubizo wagwe. Tosaba. Muno yonda tatanga ki. Nyatuga. Iyi murao minto. Mungu nuyo bangire nkongitare. Igona monyorete. Kirengo gende ikonge. Gantini yagantibya ayeningo ite. Oyogo itere. Ayotere ko ligena. Omate mosa kamoto bwatigintu. Bwatange gintu ingwe teba. Omuntu oryogo gotianira era gako barigena. Na gera ko ba. Ana no ago jiga to gotaje kurunga. Mose watumukire. Ndwa kagete osinurare. Ndwa komanyete gosinura no tumuke. Ngenje kwa onjire abantu omuntu ago tete ko to koma gosengo batali ayo tete kurunga. Oh, jori ko mo da Mose. Rasa mono. Yo anasema nini tena? Isaya hiyo 25 verse 8 verse 9. Verse 9 anasema kwa siku hiyo watasema katika siku hiyo tazama, huyu ndiye Mungu wetu. Tazama, huyu ndiye Mungu wetu. Mulikuwa mnatuteza, mulikuwa mnatusumbua, hamukutaka tuonekane, hamukutaka tupate kitu. Sasa Mungu wetu ndio huyu. Kina nani watasema? Wale ambao walikuwa wametezwa, wale ambao walikuwa wanyonge. Wanyonge siku yao itafika, na siku yao ikifika, na wao watashangilia kwa jina la Yesu. Naomba kwamba wanyonge wote musiogope. Wanyonge wote vile mnatezwa, musiogope. Mutetezi wetu hako njiani. Iwa barito cyandigiti, barito watoli kubokia, barito kora mubokia, barito angiro abantu bato to koide bina bago to tegerera. Mata abantu bane bale bako koide gina taiko tegeru baba to tegeru kere tu bati kindi. To tegeru kere tu bati oyo tetea. Mutetezi wetu anakuja. Ni kweli. Muntu kuri kine kya ngiri kuigwa. Kwati goti abantu mbali kuigwa. Ekera tubwati muntu gukonya. Osoto ko tubwati abana bamurana kiyo cyandikiti. Utoke tubwati bana bamurana kiyo cyandikiki kine kibiniri yindiki. Kibonora cyandikiti yama yini kibiniri yindiki. Waseto keke nyorutu bwati hauna. Usemekana kwamba hata kwa kijiji hauna mtu ambaye ameajiriwa hata mmoja. Na wengine wameajiriwa. Wewe utatezwa. Kitu ukiongea hakuna mtu atakusikiza kwa sababu hauna uwezo. Hakuna mtu atasema kwamba wewe unaongea. Watasema wewe nkiuruchi bwana muna nkiuruchi. Nkinale korasuli. Nketali besa ndigiriti. Injo yondigiriti no mabori one. Mindu gibi, kung baka buat apa buat tinggi.
tikine kitakare chuburubege moku moyo abana bagesaye moku moyo hekeruta bwati gotanga rikuo moyo yoikire hekeruta bwati kumungana ryo moyo oika burenda ka onyenga gwita ngate kanyoro mwana umuchukuru inachabe ginta sidre Yesu umuchukuru inucha nacha kwanu nayorokane igoto kumoyo gwacha irwe sinjote bwati kende umuchukuru nachatuki umuchukuru inacharika bantekinyuru bakuri ugujaite nachamurikira umwana ekera murikira umwana nocho kumuna oteba naye riete ryaho ndi atuwe iburo baka mwibwatuka baka mochi kunywe changa waona munywe changa stress yere stress changa gukuru baka ibu to nyunga ngunyunga wana tiganyi mukungu bwati stress yoka mijano bwati nyumbere liere te koera muno konywa muno kandita koera muno kandita gwikuru baka waminto igwa baka nyibi mmoka kunywa maruna di stress koera na liere tepi baka dia mama nyina ene ngiruri to kaka karo kunyeta ngane stress gukura na lyo gwekura digwekura kunyi kwa nego nyinga nguri nyonga gizare are okanyomete kurubonjari gizare say no nira okagitukunywe nira aba bakunyuma tegera ngo batebe igwitinga yani mubasto nintu atakokora tali ngokora ngenja ngokora tali yaye enda gete jangere azitre Yesu izali sino okoboringi sino bokumongore sino iriga tinde tanya bititi tare yago kwaseria mubekere bukuma buri muriru neri so sarigi yega libekira mabere ligo soka buyega madabi goko na konseri kurari bukuma ona gutie kuiguti ay ne wako genda muiguti ayoke niko nasema hivi mzee nasema hivi kama mama anaanza kufikiria mzee anamwambia aende kwa sababu ya pombe. Mzee anakuja anakuambia wewe enda kwenu. Unamwambia mimi siwezi enda, waje niende jikoni. Nikapika kachakula kazuri, katamu kabisa. Niweke maziwa, niweke ni mafuta vizuri, niweke nyanya. Nikienda niende ukiwa tumbo yake imejaa. Pia mzee chakula tumbo ijae. Abanga na inu mutama ide bintu bindi. Nono mwako ko mate ngonywari. Kumboro bakuma mambi kama akorora kaya mambi. Morose ni bibere bikeiga. Nye bibere biye bigenda. Mungu na ngotanga areta. Iga ngo mokarange na magana areta osegi. God. Unaona ngore areta. Toa sukaki. Inasema hivi tena. Tuendelee kwa Kiswahili. Anasema hivi. Atasema huyu ndiye Mungu wetu tuliyotarajia. Soma tu kama hakuna maiki. Huyo ndiye Bwana tuliyemungoja. Na tusangilie na kufurahia wokovu wake. Kwa hivyo wakati Yesu atakuja, tutamuona Esteri. Wakati Yesu atakuja, tutawaona wale waliolala wakiwa waaminifu. Wakati Yesu atakuja, wale ambao walio na maneno kwetu wataona vile tutasangilia kwa jina la Yesu. Naomba sasa vile tunateseka, wakati utafika sote tutasangilia katika jina la Yesu. Tutasangilia nani? Huyu Yesu ambaye aliyesulubishwa. Huyu Yesu aliyetezwa. Huyu Yesu aliyedauliwa. Huyu Yesu aliyekupendwa na vile ambao atupendwa na watu wengi. Watu ambao hawakupendi, wewe vumilia. Wakati Yesu akija, tutamuelezea vile tunateseka. Abantu bani bali bagaka baba kwete kale bakaurwo buli mu mbagu na ngombe cyabo mbagu na nemete
emetega koriwe gasi mbako rukende na wachwa sechero gori chikariewa ekero yesarache Eng'enchonte sete wakati Yesu akirudi. Vile unaniona unafikiria kutabika. Naomba wewe utabike tu. Lakini Yesu akija sote tutafurahia kwa jina la Yesu. Wanaonya saa. Ngana taka tukuba nene kwa teberiga. Ngana nira. Amin. Namungu la dia mantungi sinimbe norogendande. Sinimbe norogendande. Kwira nande ngije kubanganya. Iliomba irenze lya mwando wenze. Inzi. Aje hapo sasa. Aje hapo. Inasema dunia hii sio nzuri. Dunia hii ni ya shida. Hata mtu unapatia kitu tena naenda kukuongea kwingine. Unapatia hata mtu nguo anaenda kukuongea kwingine. Ananipatia nguo hii. Hii ndio aliona. Hii ndio aliona anipe. Kwani akunipa ile nyingine? Igese nengi yele mwede. Igo muntu no mobi ndanje. Nago haki akoregi. No bereka. No muamanda siguri. No muamabero si ukametonsi. Na bama etinga yembus na nimbus. Ngwana muntu ko ngayita busayo. Ahota nango koregi. Okwara sengi tubwate. Igo bano bana boko nuwe ntu kera ko muntu otabanga koregi. Kwera. Igo ngane ndirega. Kitabu cha Isaya 65 verse 19. Isaya. Kwanza Isaya 35 verse 10. Isaya 35 verse 10. Isaya 35 verse 10 inasema hivi. Isaya 35 verse 10. Soma hata Kiswahili. Soma Kiswahili kwanza ndio wageni wasikie. Biblia inasema nao waliokombolewa na Bwana watafanya nini? Watarudi. Hiyo ndio nataka msikie. Nao waliokombolewa na Bwana watafanya nini? Watafika Sayuni wakiimba. Bas. Na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Asante. Soma Kigizi basi. Abantabwo monene abolirie. Mbaira neba ike Sayuni. Bawotera. Nomogoko kaina kare. Wakaenda kono tego wita. Ndego wita na yamo. Chaka ngoro mwana mingi. Chaka ngora. Abantabwo amanene abolirie. Kuratiga. Bado giaba. Bado abo manene abolirie. Abanto monene akole kikimugede. Abolirie. Na babamba akwa. Kuratiga. Irangoro mulisi. Ne bambaraire onyo monene wabolirie. Akano monene agoja babokiwe. Mbairane igo muntu yesa abolirie na abokorara nairane igo mobero huyu hii mwili ambao unaona nikiwa nimelala nikiwa kwa Yesu Kristo, mwisho nitarudi. Aibone byubwata kora irangora. Ae byubwata gweto nkore. Nkore ae byubwata nkore. Oye ra bana ba ni tori onore. Oye ni je tori onore. Munogo itongo oko itokore. Nagieza deba. Koya nore. Utarudi ambaye umelala ukiwa mwaminifu. Utarudi kwa nare.
Anya kwa jete Mombasa kusikia ngoka bekero montaka kwa. Naende karo mwege nwa. Tiango te rirero. Oma nino gocha. Omo tolin kuira nari. Hallelujah. Kuira nari. Kayura be. Nakura muriri. Nakura tebe. Nakura tebe bono. Nakura tebe na yunguria. Oirani bono. Moite bono kuira niri. Oirani moite bono kwe. Oyo moirania. Na olio bwate chinguru. Goga siya basawa. Ano ko bwate biyanga byo ito muntu ndakwe. Mbosa naende mbosa. Mbosa naende siyo. Igo muntu Nyasaye. Igate baiga abege nwa kuya na bale. Igo ngitokora. Toba abege nwa asi Yesu Kristo. Tumwanje Yesu. Tumuitabe Yesu. Na yabo muntu naturuta abantu bose Satan narenze. Satan obegire suti narenze. Munarenze. Na tongenta amari tokoregeje. Na kitu akogi ntoirane tutarudi. Watu wa Mungu ambao wamelala wakiwa waaminifu mwisho watarudi. Estero minto na penisi minto. Esteri atarudi. Bwana. Kumbuka bijego. Gora mawoni ndi ringana limo. Ora yo muntu lyoka kitu kule. Aende kuna ande mami orro kendi. Oyu mami orro kendi. Aka kona kebe. Mbwanje. Ta yura juji. Mboro muntu lyo kuna boko rara. Lakini oraibu ngobokire. Bokire machari. Bokire. Ora garo kijo. Manyaiga bono iga manyaiga. Bantu bali bakore amatanga bandi bakore baguguchungiria. Na bandi bakore baminetio. Bandi bakore mindu. Kikuna tukuri. Mindu enyomba ndo choko nyokori. Igonko lale. Every day. Rigoro tebi. Tani biya wala mesone. Igonko lale. Ngomberia ya wala mesone ambuyere bese. Igonko lale. Ata kwa hivi basi mwana na mbwana kali mwana wiko na kwangu mimi. Wewe mwana alikwa. Akiutale kwa alichi basi jo mwana wa mtangi akiutale. Mtangi ile ndo nako Mungu. Kimwa kuna ndio ndia jaga bige suti kumwende akiutiri mwaka. Mwako lera ko bige suti mweke. Kanika ko bige suti mweke ni buye kaningo kwa kale. Omoto inko rara mane. Tabia magana ukwana mujia. Abana banyasaye nale ko bamanya nagiye ko jimate ukora hiyo yawo tabai jimate omogoko okae na kare no baigora aseme tu yabo munegutwa mbabe nomogoko n'omochengo namoichano bia ikire bia erire kigimase bale omororo n'omoichano mbigende kobo ya ngikera bono biere ngikera bo omogoko bali mochandegete bono nabasabeire mwako babegenwa mbabe n'omogoko wegakana kale. Abantu banyasaye babere nomogoko watakuwa na furaha. Wale ambao wakiwa ndani ya Yesu baka mwisho. Dia abantu bane bagoke bono. Aichandika bono. Abantu bane bagoke bono aichandika.
bantu bande bona tia bagok inugoka kimubibwate nigoka goka nyine mandasi kali bona umaita bantu mubwate bagok ete bantu yani bachaita bantu bagok ete nkibona kira ngyo mutago tusiumuri nyumba buri akenga no bosi kanata aigwete ngantu agorte nyama inyama ta kuri tari bosi ate kui aigwete nyama na kita mara shate gite akara mura chande kabono omari kikira bo kurabo abantu banyasaye mbabe nomogoko igona asabire asenke yomorisia asenke yomonestera omwana borarire babe no baremeria Yesu naira ni bararite barenga begenwa naende twenzi ntobe nomogoko asitra Yesu baka lenda bangana bayi baka lenda bangana bayi mutiga mangana mangi yo ya saa te batanga bangina baga toko mera munu mungai iga bangina tenda bamai baka tura bangai tadi mutu bwite eto ngai ni igo mungna to kanga wono ngambiri ko ambira nguri yandi igo mbwati kiri saa te tanga mugaka menya no mukuna gentoki igo tura bangai mungna moko ta gese kiri kinamanya mwaka igo ko mungna buya akoya matinga to genda bwangu nabwate genda to tekokora oko mungu kulo kotera nyomba mayanga nabera abena yago chori osige ndongirago iko mbwajiri ko witika ntago kwane turi kuhingia gotera nabora yena yakura mukura magwika ayombia to kwana omwana ojo tanga aye to pesa ngorne mutubu na bantu ko koigugo oinaye ombia ye intu ogona kesa kukeke ngobwe kaine bas naye ngwesa yo ayokire igaba sata kabano monge kesa kukeke makoro mubwate ka seito ntwalenge igo naye oinayo mogaka yombi zama ngaye choria nyino bokumaka to ko chori aye bokumbure nyejise ji haye to na komani aye bubwate aye ngango kwa nganyora jinguru wino mwana otero nyora jinguru kwa kaba ngoite tadi mwana waka naye aye bwato bokuma aye bubwate ekiagere magana na makongu yabangina into to labangai ndoli bali no ria mangana aye kali into to bali kaliaye igaba kaka banya sai kaba begenwa toka mwa Yesu otatoka ndi mwa Yesu umungu riri nkeji otatoka ndi mwa Yesu baka mungu nakwira renga pia kuri baka tinga jairu na bangina nanda kurepi bangina kimo koirenga mwate bantu tote muntu nganinge ngambite tano mwako ngambite tunakusikiria matukuri ndi kingdom Nyasaye abazezene ni ya Yesu Kristo amabarito wageni Get the point. Take a step forward.